Ngithokoze Nguneli Mnyama ngilotshise nabo bonke abalaleli nofana ngithi zonke inthameli ezikhona kileli khasi kile ntambama yanamhlanje. Ngilotshise ke nakuSehla okhona nakiwo wonke nje umuntu nabasezako ngithemba ukuthi ke nabafundisi baseza nanyana ke nginako ukudawutha kodwana ke angithokoze bakwethu nakuzinhliziyo yazipharumelana. Siyathokoza. Mina kanginikele wena leli thuba lokubana nawe khulotshise njenge-moderator. Ngiyathokoza baba uMnguni unginikeza ithuba. Angilotshise woke umuntu okhona nosazongena njengobana umehlula sekatshile. Ngithi ngithathe leli thuba kwanga ikambiso ingakhamba kuhle kwanga woke umuntu angazithoba. Sithokoze. Siyathokoza. Mfoka Ngangenyoni, njengokukhuluma kwami nawe ehlelweni namhlanje sisifisile kwamambala ekutheni ke siphandlulule abantu ngekambiso yokubulungwa kwewele lokha nalihlongakeleko ekutheni leli lisele liphila kwenziwani ngengiyiphi ikambiso ngokwesikhethu elandelwako ekutheni libulungwe. Leli thuba njenganje ngizolinikela wena. Ngithokoze bakwethu ngilotshise nonamhlalukwana nango yalotshise enzasapha nabo bonke abalotshisileyo. Le topic le inabo ukudisanyana mara ke ngicabanga ukuthi zingaba mbadlwana izinto engingazama ukuzifiltera kiyo ngenxa yokuthi ilwazi leli ungalikhipha lonke ngobunjalo balo. Yabona esikhathini sanamhlanje isintu akusanabantu abanamandla ukuthi balawule ukuthi izinto zesintu zikhambe ngayiphi indlela. Usuyabona namhlanje kuyathwaswa kwenziwa izinto lungumroba njalo nje. So ukuthatha information uyibeke ngobunjalo bayo bakhona abantu abathatha advantage bagange ngayo yayibona. Ngicabanga ukuthi ifuna siyithome lapha bakwethu ukuze ingasirareji phambili. Ekutheni ekadeni ke ngathi kwakunesiko lokuthi enhle kwakungaselisiko but kwakunento yokuthi kwabelethwa amawele linye liyendiswa bebathi kukwendisa iwele yayibona. Kuyini ukwendisa iwele? Ngilokho esingathi yini ukumbulala ke nofana sithi kumgongoda. Kwakune sizathu salokho. Abantu bakade kuthi ukuthi babe nenkolelo ngathini babekholelwa ukuthi imiyalo abayithola kumvelicangi bazoyitshengiswa ngiyo imvelo ene kwakwenzeka kukhamba isikhathi umvelicangi abembulele indlela yokuphila babese bona bayayicollecta yonke leyo nto leyo bayicompile bayenze ibe lisiko ukuze bakhona ukuyigcina njengoba nathi namhlanje sesiyitholile. Why ke bebalindisa leli linyiwele? Babekholwa ukuthi ngokwenyama laba bantu babili but spiritually baba umuntu munye uyayibona ngoba nalokho na ungathi uyacala ngokwe-science angisakhumbuli bona amawele enziwa isperm esisodwa ngathi isidoda esisodwa nofana licanda elilodwa na but phakathi kwalezi ezimbili ukhona ukuthi enziwe ngokukodwa. Amawele enziwe ngokukodwa kilokho ukubili ngikubaluleko. And then ke beyibabethe into yokuthi ke nasiyobakhulisa kube spiritually bamunye into eziningi siyozenza njani zabo kuyokhamba njani up until kwafikela lapho ke abantu bengubo basebenzisa ubuhlakani babo ukuthi no, because amadoda are not willing to take the chance or ukuriska. Bona badecide ukuthi no, sizokufihla iwelane lilodwa silithathe mhlawumnye silise somewhere. Sinokuzwa ngelokhanji leli kuthiwa kwakunguNtuli noJiyana.
abanye bathi kwakunguNtuli, njalo bathi kwakunguSomangamani kaNtuli noJiyani. And then-ke nabo benza leyo nto leyo nasizwako. And then-ke kwabonakala ekukhambeni kwesikhathi ukuthi no man, it's normal and akunakinga ukuthi bangaba babili. But bona unlike inlamani, kutho ukuthi angekhe ngathi bamunye 100%, but I can say almost 90% bona bamunye spiritually, yayibona. And then-ke sesifika-ke lapha ekutheni nakwenzekile i-1 kukhamba lihlongakala. Ukuhlongakala kwaleli eli-1 naliyokubekwa kuyakatelela ukuthi leli eliphilako lindlalele lela elihlongakeleko. Kwenzelwa ukuthi njengoba ngithe mina bamunye spiritually, leli nalingakandlalelwa ngileli liyokuthwenya liyobuya lithi ngingedwa la, angikwazi ukuchiya enye ingcenye yami ile, ngingedwa la, buya uzongijoyina. And then-ke leli-ke liyamdlalela, yayibona. Angazi yezwakala na. Ngikulalela. So ukulokhanja ukubekwa kwamawele nokuhluka kwezinye izilamane kuba ngilokho ukuthi leli nalibekwako lindlalelwa ngileli, kwenzelwa zona lezi zinto eziphathelene nespirituality. And then-ke after selingasekho ngendlina njengoba bekwaziwe ukuthi uma unamawelana, uma lokha nakaphekileko aphakela ekade nokha-ke bebathi nabaphakela abantu kwakunesitshwalo esiphumako, sitshwalo umratha. Umratha wokuthoma ophumako obizwa ngomamlela, ohlala emsamo, ongagonywa ngathi besana, masokana, bogwabane, bobaba, ugonywa bentazana kwaphela. Umamlela ubekwa lapha and then kuphakelwe woke umuntu. Uma onamawele bekathatha ilokhanje umratha lo awuhlukanise kabili, noma ungaqala ikagu leli libe ngilomuntu oyedwa, uzokuzama ukuthi ahlukanise kabili. Iwelane eliseleko alisagoma umratha opheleleko, ligoma umratha ohlukaniswe kabili, lenzela nalela lakwabo elileleko, yayibona. Ngoba yena uthola ukuthi usaphila kuye lo muntu lo, akasekho ngokwenyama kodwana ngokomoya usesekhona kuye. Kukhambeke lawa abentazana ekadeni bathe nabathoma ukuyamukela ngokupheleleko into yamawelana, kwaba kukuthi-ke okungcono abentazana amawelana kuzokuba lula begodu kube ngcono ukuthi athi nakendako ende, it's either endodeni eyodwa or athathwe ngamanye amawele, ngoba lawa amunye nalawa amunye, uyayibona. Kunemzi omunye eduze nekhaya kunamawele but akasahlali la. Amawele la athi nakawelako, remember it was 2009, kwaba nomunye ubaba naye ongumakhelwana wathi amawele bona ngesikhabo, ubaba lomunye lo wathi ekhabo lakhona abawahlabisi inkomo ngamunye ngamunye nofana imbuzi ngamunye ngamunye, babahlabele yodwa babo babili. And then bona bayohlukaniswa nini, munye nakendako nofana munye nakathathako. Nakhona naye ukuthi njengoba esikhathini sanamhlanje bona abasathathani ngokwamawele nofana bendi bobabili endodeni eyodwa, yayibona. Ya injalo. Ake ngikubambe lapho ngangenyoni.
Mm. Kunamawele amanye khona eSouth Africa ebegade endodeni yinye. Ma media personality mawungakhe mhlambe uthi uyabakhumbulisa kuhle. Ngamanye amagama labo bodade labo benze izinto ngendlela engakalungi namtjana ngendlela engakafanele. Laba abodade bende endodeni eyodwa. Iye. Into engiyitshoko ngithi ekadeni bathe nabathoma ukuyamukela into yamawelana ukuthi kahle siwakhulise womabili endaweni eyodwa siwenzele yonke into ngendlela efanako. Kwathiwa wona la wabentazana mhla endako akende womabili, it's either ayokwenda endodeni eyodwa or ayokuthathwa ngamanye amawele. Yabona, so labo batshoko ukuthi ngendlela benze ngayo yindlela vele isintu esivumelana nayo. Oh, okay, kusho ukuthi bengakazwisisi. All right. Ungaraga papi. Ngicabanga ukuthi mhlawumnye nandi uyithatha ngokwemibuzo yakhona mhlawumnye siye nayo ngokwengaba ngengaba. Yabona, ngiphendule. All right. Yeah, ngizokuvulela nawo wonke umuntu ophasi nenge kuna anything afuna ukuyibuza with regards to amawele. Nakuwe mnaka ngiyacabanga ukuthi kunengi hle ozofuna ukukwazi mayelana namawele njengoba nawo namawele namawele. Abathathu babizwani ngangenyoni. Abathathu bonke vele ngokwesindebele sekubizwa kuthiwa mawele babonke njalo. Yeah, ngoba usehla lo unababili okumawele then ngesikhuwa ma twins and then wathi nakabuyelelako kwaba ma triplets. Yeah, so desukom ngithi kungenzeka mhlambe abe nombuzo nyana omnengana yena ngonobangela wokuthi ungaphakathi kwayo itraining le uyangizwisisa. So now ngokubuza kwakhe ezinye zezinto kulaso kuphandluluka khona thina nalokha mhlambe ampura amawele langekhe sisawafunyana ngoba nakuyiminyaka ikhambile kodwa ke singazi bona uzimo sihleleleni. Well, ngiyakuzwa ngangenyoni. Akhe ngibuze Somfo, ngingazi ukuthi umbuzo wami uzobe uphumile endleleni na. Lokha nakubekwa iwele elidlulileko ephasini kuthonywa ngaleli elisaphilako libekwe ngaphakathi and then for that kuzokuzalela kuba nenkulumo yokuthi ngemva kokuthi selingenile ngaphakathi emgodini naliphumako liyachita lichitela leleleko nofana ke ngithi lichitela ibox ele abeliliqali nokuliqala abelisabi khona nalapho lele linye nalizokwehla. Angazi bonyana ngizwe kuhle na. Iye kunjalo, batsho vele kunjalo abadala. Okay. Nangakhe ngibuze kungenzeka mhlambe kungaba nependulo yakhona, but it's fine. Well, mawunayo ipendulo bengingakuthokozela ekutheni siphandluluke nakho lapho. Nangakhe akhe ngithi kuyenziwa lokho kufuze bonyana kwenziwe ekutheni liyabekwa ngaphakathi emgodini ngemva kwalokho likhitshwe kuzokungena lela kodwa lingachita lihlale nomndeni lapha lihlale liqale okwenziwako la njengalokho simndeni sihleli phasi ngaphasi kwetende sibukele ibox nalokho lizokwehla nenge kungadluliswa this process yokuthi libekwe ngaphakathi emgodini bese liyakhitshwa kodwa lingakhamba liyokuhlala la libukele okwenziwako ukubeka umfowabo nofana udadewabo ngengikupho ngakhele mhlambe kumehlakalele loyo muntu loyo okumbi. Okay, akhe ngithome ngibeke ukuze ikhona ukuzwisiseka. Yabona lokho umuntu
nakahlongakeleko sikholelwa ukuthi ke umzimba wakhe ungakatshalwa. Ngiyawukubuza before nishiftela kude kunombuzo mlo ngizokwehla. Okay ba. Mehluli ngikuze uthi amawele yakhona ukuchadwa amawele wemzini wodwa ngisho. Mara nangabe iye bengizwisisa leyo ukuthi indoda eyi-1 iyakwazi ukuwathatha amawele wemzini ngoba kuyafana noma bangathatha abodada balamana kwakunakinga. Mara nangabe indodana seyilobole komunye umuzi kuyakhonakala ukuthi nenye yokulobola lapho or sekumphambo nangabe amawele ayokuthatha phela once kwathathwa oyi-1 sesiyahlobana. Like iwele utsho ukuthi like iwele leli eliduna likhambe liyokuthatha komunye umuzi bese linye lilandele lithatha iwele lamalelo lithatha iwele laloyo amawele la like 2 by 2 kuyakhonakala njani linye selithethe ecange sebakhile ubuhlobo nobomkhosi. Yeah. Angitsho isintu asiyaleli indoda ukuthi ingazibuyelela ithathe godu. So akhe ngikubambe lapho Mehluli nangithi ngiyamzwisisa udade ngathi uyibeka so nangithatha kwaMthweni yeah abomalume nabobaba ngelanga bayoqoqa ngalo bafika lapha bathi sakha sizokwakha ubuhlobo. Yeah. Sele ubuhlobo sibakhile sengithethe kwaMthweni umfowethu kungaba ngolama mina namtjana ngomkhulu kimi akhe ngithi nasifika lapha abakhwenyana yena ubona enye intombi kude kwaMthweni lapha okungudadwabo la lowa kwami. Ampur ayisamvumeli ngombanyana sesizinhlobo akasakwazi ukuthi amthathe into ayitsho akakwazi ukuthi amthathe. No, umbuzo wakhe uthi sele iwele lakaSehla lomsanyana lisengakwani namawele wabantazinyana lazokuthatha munye kuthatha linye lizokuthatha munye lo wami ngoba libonile. So already umnguni noMahlangu sebabakhile ubuhlobo. Ngemva konyaka liyakwazi elinye iwele lakaSehla ukuza ngakwamnguni esihlobeni ngamanye amagama lizokuthatha lo mrazana na. Iye kuyakhonakala ngoba lobu buhlobo akusibuhlobo lobu ukuthi siyabelethana buhlobo bokuthi siyakhisana. Yayibona ifana nalokho umfowethu athethe akhe ngithi kwakokela after iminyaka mina ngibona udadwabo kaMharibo loya kuyakhonakala ukuthi ngimthathe ngubani sorry kancane ngubani ngikula useselapho usaphendula lo othi ngubani nguni iyakhonakala straight and forward ngoba kuyenzeka sithi sisathabalele lapha sibakhwenyani kuthiwe siyabawa ihlanzi kongukuthi ngomunye ongangena indlu namtjana singabuya nomfowethu omunye azokuqalelela emzini wona loyo ingakho yabawa ihlanzi sisesebakhwenyani sisahlezi phasi ukueda kuMehluli. Okay, ngikubambe lapho ngaphazamiseka kancane bawa ihlanzi lokho kusivulela ekutheni kusasa singakhona ekutheni sibuyele via. Exactly akavaleleki ngelanga esithabalele ngalweli sangayibawa ihlanzi ke akengene wakwethu ihlanzi vele awuyibawi ngaleli langa uthabalele ngalo. Ihlanzi iza njengokuthi wena uthethe kwaMahlangu uthethe uNamahlangu kuthi kungakhamba isikhatshanyana uNamahlangu omthetheko lo abuyele ekhabo athatha udadwabo or umntwana kamfowabo eze naye kuwe uza naye kuwe nje uzomethula kuwe ukuthi baba nangu ozokuba ihlanzi
wena isintu sithi kuwe thatha once wenza njalo awunalungelo lokumphikisa. Thatha inkomo ubuyele kwaMahlangu uyokulobola ihlanzi le uyakhele umuzi, ngoba ayingeni umuzi kadadewabo njengomngenandlu but iba ngenye yezindlu kufana iba ingcenye yalendlu kadadewabo le or kakhare yakhe lo, uyayibona. So kuyakhonakala ukuthi nibuyele emzini owodwa nathi sizindilamani. Kuyakhonakala ukuthi umfowethu angathatha kwaKokela umnyaka olandelako or 5 years after ngikhambe ngiyokuthatha nami kwaKokela, ngithatha udadewabo. It's either whether bayalamana or khona baphahlako, akuzili lokho. Okay. Ngangenyona ngikubambe lapho ngamukele uSikhosana. Sikhosana angikwamukele mfo. Sikhosana. Ake ngilochise nami ngiyalochisa bobaba. Nawe mphathi wesihlalo ngiyathokoza ngiyalochisa. Siyafunda nasi nje sifunda sikhamba. Bengiba ukubuza ukuthi lokha ke ngibuyele lapha emaweleni iwele nanda lilele and then kuthatha leli liyalaliswa ngapha. Vana kwenzelelwa ini lapho? Ya, ngicabanga ukuthi imibuzo ebengithi ngiphezu kwawo before kungena uSesithandi. Ngikhombela ukuthoma la kubusisiwe ngithi nasi ikuluma kathi lokha kade bathi udadewenu uyokuhelebha ukukhulisa abantwana. Lo yokusiza ngokukhulisa abantwana bakwethu bekuba mngenandlu. Like nakwenzeka ngithatha umfazi and then ngiba nomntwana munye or baba babili basesebancane. Ngebhadi unkosikazi lo uyahlongakala wendela kwelabezimu. Abantwana babasesebancane and thina sathi nasiya lapha emzini loya sathi siyokhombela isikhuni somlilo. Basinikele isikhuni somlilo okunguye umfazi lo. And then sele ahlongakele emveni kwesikhathi siyaya emzini loya singeba kwaPofu. Sifike lapha siyobabikela ukuthi manje sicinyelwe emlilo. Bese ke bona bazokuthi manje ake sicale ukuthi singanikeza muphi engaphemba ngayo umlilo. Sitsho ukuthi sizokubawa umngenandlu. And then nalapho still bakhetha udadewabo or umntwana kamfowabo. Bese uyeza la ekhaya naye uyathathwa njengodadewabo loya, but akasakhelwa indlu ngoba uyongena kulendlu le kadadewabo. Uyayibona? So loyo ngumngenandlu lo okhulunywa ngubusisiwe. And then ke angene kule yakaSikhosi. Njengoba bengisekutheni lokho umuntu nakahlongakeleko spiritually akafiki ekhabo, akafiki kweba kwabo nofana ebandleni lekhabo umzimba wakhe ungakatshalwa phasi. So lokho anathola kwenjiwa izindla, lokho kwakusetshenziswa amazindla bekungakabi mathuna. Nakulizindla selakhiwe seliphelele. Lona kafakwa ngapha ngaphakathi kunezinto ezizokhulunywa, nezinto ezipracticewako ezenza ukuthi ke ziyoconvince leli elihlongakeleke iwele ukuthi nakulani nomfowenu nizokuthola nakhona umfowenu ukhona la, ungarareki, ungathi sikuthethe sikubeka la umfowenu akekho or udadewenu akekho. And then leli nalisuswako kuthiwa lingaqali emva. Ukucala emva kuzokwenza lo yabe aware ukuthi uyangichiya umfowethu, uyayibona, or udadewethu. And then ke bese ke leli liyabekwa kuthi ukuthi singathini bayalitsotsa, uyabona, balibetha ngezimanzi ukuthi libelieve ukuthi lisesekhona leli lila. And then ke kuyaqedwa after sekuqediwe konke ke sekuyoba yikambiso yekhaya ke ukuthi bagezwa njani, bahlanjululwa njani, nje nalokho engikukhulumileko ke ukuthi ukudla kwabo
ukudla kwalokhu kuyahlukaniswa into ezinjengalezo. Yayibona. Angazi uyaphenduleka nawe Sikhosi. Ngiphendulekile. Ngithokoze khulu khe ngehlele lapha phasi. Ngizokulalela kude. Yeah. Alright, siyathokoza Sikhosana. Ngangenyoni. Kunamagama akhamba azwakala ekutheni lokha leli linye selihlongakele. Elihlongakele kweli liphila ngaphakathi kwaleli linye nenge ikambiso iragwe ngendlela yakhona. Kunjalo. And then sele liphila ngaphakathi kwaleli elinye ukhumbule ukuthi leli belinempilo yayo naleli linempilo yayo as much as ku ampur kumuntu munye ampur ni amperni. Yeah. As much as ampur bekumuntu munye nakujoina in another life ngaphakathi kuye noma another spirit ngaphakathi kuye uphila sinjani. Like uthi ukuthi lona leli eliphilako like na okay akho ubuyelele umbuzo lo. Ake ngibeke so. Yeah. Ake ngibeke so. Kuthiwa lokha nalihlongakeleko iwele linye. Yeah. Nenge ikambiso iragwe ngendlela efaneleko. Yeah. Leli liphilako. Lithatha naloya umoya liphile nawo ngaphakathi kilo. Yeah. Ngamanye amagama sekaphila impilo emibili akhe ngibeke njalo. Spiritual. So spiritual yes. Engifuna ukukuzwisisa ukuthi ake sithi nakaphilako lo ohlongakeleko bekumuntu akhe ngithi sidlwangu somara. Yeah. Loku umuntu orehe namtjana akhe ngithi umuntu ohloniphako umuntu olungileko. Sele likhamba elisidlwangudlwangela kusuka umoya walo wobudlwangudlwangu uzokungena ngakuleli elilungileko kwenzekani liphila sinjani. Yani ngiyawuzwisisa umbuzo wakho Gadesi. Right, angitsho ake sithi lela elihlongakeleko lithe for lihlongakala. Impilo ebeliphila bakwabo bebanga approve and bebasekutheni bayazama ngazo zonke indlela ukuthi bamkhalime nabamkhalimako nakunaladinga khona idiscipline bamdiscipline. Leyo nto leyo ayikazokujama. Izokuragwa nakuye lo ukuthi ke kukhandelwe le yamikhuba emimbi ebekayenza. Yayibona kuzokucalwa yena lokuthi nakathoma ukwenza 1 2 3 kuba nendlela abamdisciplina ngayo. Kunezinto ekungezesintu asetshenziselwa zona ukuze bakhone ukukhandela le yamikhuba emimbi njengoba kade nakade nomntwana nongasiliwele bekungasikumubetha kodwa khona ezinye zezinto ezazenziwa emntwaneni asakhula ukuze like for ukukhandela izinto ezimbi ngoba kwesinye isikhathi imikhuba emimbi nezenzo ezimbi zomuntu azenzeki ngoba mhlawumnye afuzile or ngoba adelele. Ezinye zezinto ungenwa zizinto nje zomoya and siyazi ukuthi ephasini kunemoya emimbi ikhona nje imoya right. Yayibona so abantu bakade basese in control ngoba abantu bakade they were more spiritual than thina banamhlanje. Yayibona so yonke leyo nto leyo beba in check. Angazi ake ngaba siqeda mlozi ngembuzo ngoba injongo nomtjana ihloso yaleli hlelo ukufundisana ingasi kufunde mina namtjana kuzwe mina kuphela. Mnaka nenge kuna anything maybe ofuna ukuyibuza ithuba lelingelakho and then nenge kunomuntu phasi esitupini onombuzo mayelana namawele esikhulukazi
endleleni namtjana ngeherho lokubekwa kwamawele, ngininikela leli thuba lokubana nibuze nofana nikhwele phezulu nizokudoswa ningene. Mnaka akhe nginikele wena leli thuba. Angilotshise godu. Angingabuzi le yokubeka khulu le. Angibuze le ngoba le yokubeka le omtrenti ngathi sekayibekile uyihlalisile ngathi sofa so good. Akhe ngibuze le bamaba abathathu angabancane ngoba iye bokuthoma umuntu kuthiwa umuntu munye omuntu wengubo nomsikazi. Angeke ngithi mina nakuhlatshwa isilwane for ukudlulisa isiko, angithi kuthiwa umuntu lo muntu munye mara amasiko aba yokuhluka, lo munye le uzoba adluliswa ngehlangothini lomntazana, omunye le uzokudlulisa ngehlangothini lobusana. Enilwani napha ezihlatshwako kusidlula njani kilaba bokuthoma? Sithoma lapho. Besibili babesana baboke, and then kuthiwa umuntu lo muntu munye kude. Enilwaneni zabo zidlula njani nabo ekuhlatshweni kilaba bomsana nomrazana engebokuthoma bami, besibili kubesana babodwa babathathu. Nangithi ngiphetha isiko ngibaphethela njani ekuhlabeni? Right. Njengomuntu ke ekhaya olama mina ulanywa ngiwo lawa abe umsana nomntazana ekhaya siwabiza amaphahleni. And nasicocelwa ngehistory ekhaya, ukhona nomunye ugogo lapha kwaMhlanga uliwele ngwekhaya. Uthanda ukuthi ngithi ngudadewethu, akafuna ukuthi ngimbize ngogogo, ufuna vele ngithi dadewababa. Yena ke ekhabo umamakhe bathi wabeletha amawelana kaningi, more than 2 or 3. Vele bekathi nje angachisa Nkosi yami bathi umfazi abantu. And then ke ake singene la ekuhlatshelweni la ekumsana nomntazana. I believe nokuthi ekadeni nakhona lawo bekangathwenyi ngoba ubulili buhlukile. Obvious nasikhuluma ngomntazana, ukuthomba komntazana akayo ukuthonjiswa sisimo, yokuthonjiswa isikhathi sakhe lokho abantu basaphila isikupile ekungilo lesindebele. And then uzokuhlatshelwa yakhe konke, imbuzi yakhe, inkomo yakhe akuhlanganiswa zize kilo umsana. Ngokunjalo naye uyokwenza izinto ezingezakhe ayedwa. Uyayibona? Bese laba ababulili bunye, msana nomsana or mntazana nomntazana, ekuhlatshelweni kwabo angisengakayiqedi ke ekutheni ekukhuliswe emasikweni wabo wokukhuliswa. Ekuhlatshweni abesana laba ababili ngokuzwa kwalela chegu, thina ke siyikoro engasebenzisi inyongo nofana ngithi isiphandla lokuthi uyibophe esandleni. Okwenziwako okuthathwa lapha ekomeni mhlawumnye kuzokusetshenziswa kithi, kuzokuthathwa into eyodwa isetshenziswe ngapha isetshenziswe nakulo, naye ukuthi ke sekuthi thina akusetshenziswa litho vele, ukuthi kungahlatshwa ikomo leyo niyikhombele nicedile ihlatshwe kube sitshebo. Uyayibona? Bese ke kilaba uthola ukuthi ke bayayisebenzisa leyo nyongo leyo, kuzokuthathwa yona leyo nyongo leyo ithelwe kwaphela, bese isikhwama sakhonisa itsila siyokuphanyekwa emthaleni. Umthala nangithi umthala ngitsho obowenziwa emsamo la bekuphanyekwa khona imbiko nazisuka ebandla ziyokuhlala emsamo. Naku njengenyama iyathatha iyalingiswa lapha, imhlwehlwe iyaphanyekwa lapha up until ibole iziphelele. Uyayibona? Angazi uyaphenduleka na umbuzo lo. Ngikuzwile. Alo, ngithe no, ngikuzwile. No, ngithokoze. Ya no, imibuzo wakho inobungame ngaphakathi Mnaka.
hayi mhlawumnye ekukhambeni kwesikhathi kuzoloko nakukhamba isikhathi ivele indlela yokuthi awubuze umbuzo lo uyayibona. Ya ikhamba iba nokukhinela ngaphakathi imibuzo wakhe le ufuna ukubahlabela no mnguni yazi bengifuna ukubuza ini-ke sengifuna ukuyilethela ekukhambeni ngoba babathathu so umehlulu uqhaze yababili so laba nababathathu nje kundlala njani omunye uba ngenhloko omunye uba ngenyaweni namtsha mara ngenyaweni angithembi ukuthi angaba ngenyaweni asiwe ekhaba omkhulu then engidlale napha badlulisana njani-ke lapho ngoba babathathu Bobabathathu kulele munye bobabili njalo abasele kwaba bazongena bandlalele lo. Ukudlalela akukhethi ukuthi ujama enhloko or ujama ikana azongena cangi abe ngemgodini macangi and then-ke bazamtshela mhlawumnye emzini loyo ukuthi nawungena ukhulume so or bona bamtshelile umufi ukuthi right umfowenu uyangena uyakudlalela-ke nasicedako uyangena nawe kukhulunywe konke okukhulunywako then-ke baphume bakhambe bangacali nemva. akhe ngenza ilandelela ngesikhathi bona bangena bayokudlala ibhoksi likamufi likuphi Likhona ecadi alisingaphakathi. lisesesehechini or lisecajanapha ngemva kwabantu mhlambe la bangeze balibona khona bona Ya lingase selibe secadi or libe nalingakwa right bona nabaphumako baphume bacale ngakwa left. Ikani bona baliflathele ibhoksi lakamufi. akhe sibuyele emuva asibuyele emuva sithi mhlambe kungqwatshwa ngomgqibelo ekuseni Yeah. umufi uyafika ngolosihlanu ntambama ikambiso ezokukhanjiswa ukusuka lapho kwenzekalani bathoma ukuchifita nini ebhoksini net khona lapho Ya ukuthi like nakufika umufi ekhaya bona bakuphi njani. No nakufika umufi bakhona bala ekhaya njengawo wonke umuntu. Then-ke ekuseni nakukhanjwako kuyokutshalwa lila kukhanjwa nabo and then kuzokuthoma bona-ke ukufakwa lapho bayaphuma bona kufanele baphume baflathele umfowabo udadewabo and then abantu baza kulandela ngemva kwabo. alright useselapho asithome lapha kuyenzeka before ayokuthathwa umufi kuthiwe uyongimbathiswa namtjana uyokuqotjhiswa Yeah. baneturhe lathi kangangani ukuthi bangaya lapho bayakwenza lokho and then umbuzo wesibili umbuzo ukuthi sele mhlambe bangakwenzi lokho nanyana bakwenza bayamhloboka umfowabo namtjana bamhloboki na Ya yabona kumhlobokini yakiyo yazi ekumhlobokeni-ke abengifuna ukuleya mali angizange khe ngifike kilelo lwazi zange khe ngibe nekulumo nomuntu omdala kilelo lwazi. Analoya wokuthoma bowuthini? ukuthoma ukuthi kuyenzeka mhlambe kuthiwe umufi uyongimbathiswa namtjana uyokuqotjhiswa ya lapho kuya abantu ababelethi babo not nakhona nakumadoda nami or amawelana laleleleleko nakumntwanami kuya umuntu onguyise ngathini not ubaba umbelethako ngoba enkathini ezinjalo umuntu akazenzeli izinto kuzokuphuma umfowethu kungaba ngomkhulu kungaba ngomncane akhamba yokwenza loyo msebenzi loyo and then abuye naye ekhaya and then-ke ukumngenisa ekhaya yonke into uyabikelwa-ke ukuthi-ke sowufikile ekhaya abafowenu or umfowenu abodadewenu or udadewenu napha abakhona ungarareki so usebenzisane nathi siphethe yonke lento esiyenza ngiyibona.
No, ngiyathokoza. Ngizakhe khe ngenza ifunisela ngale yokuhloboka le ukuthi bayamhloboka nanyana njani na. Ya ukuyokucala angitsho ezinye zezinto bakwethu na ungathi uyazitshejisisa zikhambe zaba khona ingasi ukuthi zazikhona kufana njengakho ukuhloboka kwanamhlanje thina nasithi ukuhloboka sitsho ukuyokubona ubuso nofana umzimba kamufi selulapha ekasini. Khumbula ekadeni umuntu bekathi angahlongakala kwenziwa amalungiselelo let's say uhlongakele ekuseni like ngabo 9 ekuseni kuyalungiswa yonke into nakungibaba kuyokuthi kusasa kuyolungiswa yonke into yakhe ayokutshalwa nayo nekomo ehlatshwako kulungisa umori loyo and then ngoba kwakungcwatshwa vele ngamasa abantu akunakuthi basho njengabantwana bobani abantu ebebabona umzimba kamufi babantu ebebawuhlambisa cangi ngoba vele ukuhlanjiswa wona wawuhlanjiswa and wawulokhanjwa wawugotshwa njengalokhu ukuthi umuntu abe ngathi wenza ama-squats so ngoba nabamhlambisa bebangamhlambisi not only outside bebamhlambisa till ngaphakathi ukuthi bafuna ukuthi lokhu kungaphakathi okungendeni angakhambi ngakho akhambe indeni le i-empty njengoba eze i-empty ibeyinokudla mhlawumbe bakuthola through i-umbilical cord kanina or ini yayibona so angazi uyaphenduleka na No, ngikubambile. Angithokoze. Siyathokoza mnaka leli lwazi wena ulidinga ukudlula thina bangama-single Ungabi specific baba iba general. ulokhanjisa isithanda ukuthi ebhokisini bayangena na sekuhluka ngabantu mani ukuthi-ke abanye bamfaka kwebhokisini cangi for kungena loya ngikubona ku-right mina-ke lokho abanye sebamfaka ngemgodini ngethuneni cangi for kungena ibhoksi yayibona. Okay nakafakwa ebhokisini ekungilokho okubona ngathi kulungile khona kwenziwa kuphi lokho emochari? Ngicabanga ukuthi kuzokwenziwa emochari ngoba kula bayokuthoma khona ukumfaka ebhokisini. Okay and then kunenkulumo nasiya nizongifakazela njengamandebele ekutheni nawenza into ethile ampure ngathi ukuphuma endleleni kuthiwa uyahlololozela Nawenza sidlula njani lapho? akho ubuyelele. Kunenkulumo ebesithola kabakhulu bethu uthole wenza into enje bathi uhlola ukufa namtjana uyahlololozela umuntu ophilako into njengaleyo akayenzi. Wow. Yeah, ezinye ngokhunye uthola ukuthi bakufaka kulezi zinto bathi zinkoleloze. Ifana naleya nto leya yokuthi kuthiwe umuntu akazibophi or akabotshwa ngentambo aphila awumtanteli umuntu ngentambo aphila. Leyo nto leyo babeyenza kuphi bekuthi kungalala ubaba ekhaya isikhumba lesi ayorepwa ngaso ekusikhumba sekomo leya alingelwa ngayo ubukhazi uzokuthi sekarephiwe ngayo kucediwe kuthathwe intambo ezenziwe ngekofe ikofe ngemilako ifana nento leni ithi African potato almost zimndeni wodwa bekulukwa ngayo ama-leaves wakhona anentambo ebekazenza bebayiyenza-ke intambo leyo bayenze and then bamtantela ngayo so ukuthi nawenza isenzo sokuzitantela ngentambo ulingisa umufi ngakho-ke lokho kuhlola uyayibona njengomntwana nangumntwana wenza into
engakajayeleki. This thing siyibona only lokha nasingwabako kwaphela, so nangu uyayenza. Ngakho kungenzeka ukuthi umntwana usihlolela ukufa, yayibona, or usibizela ukufa ukude nathi. Okay, Angazi iyaphenduleka na. uyezwakala. Ngizokuvulela eminye imibuzo mhlambe nenge kukhona onombuzo phasi, ungawubuza ngokutlola lapho phasi. Nakukuthi mhlambe ufuna ukukhwela phezulu, request ngapho, then sikudose sikulethe phezulu ubuze, uzokwazi bonyana ube nombuzo landelela. Ake ngibuze la ngangenyoni. Ngikho konke lokhu osele ukukhulumile njenganje mayelana nekambiso yamawele, kungaba sekuthatheni, kungaba you are noted, kungaba sekuthatheni, kungaba sekuhlongakaleni kwamawele, into efana nalezo. Kiyo yonke ikambiso bowusithulela yona le, lokho kulisiko nofana kusikhethu? Okay. Ngizokuthi mina kusisintu ngoba ke isikhethu nasikhuluma ngesikhethu sisakhuluma ngaso isiNdebele, uyayibona, ngoba isiNdebele yini siyisikhethu. So sisho ukuthi ilimi, isikopilo, inkolelo nokwenza kwalesi sizwe konke kusikhethu, uyayibona. So ake ngilungise la. Kukhamba kube nenkulumo ake ngithi evelako, ubusehla athi thina ngesikhethu senza nje, and then ngithi mina ngesikhethu senza nje, and then bese kuzokuba nale esikhavara sonke simaNdebele. okay, ngicabanga ukuthi ngiyawuzwa lapho umbuzo. Ukulokhanja ukuhlukana kwesiko nesikhethu, ake sithi thina ekhaya intombi ithi ingathomba yenzelwe lo msebenzi esiwubiza sithi licude, go through the process yonke. Siyazi ukuthi nakuzokulokhanja ekhaya kuzokuthoma bathi benza lokhu kuluma ipuku, and then kuyokwenziwa yonke lento, aboma asamchideli into ezinjengalezo, and then bese kube mavenda. Abavenda umntazana nakathombako, nangithi ukuthomba ngibala ukuthi nakathoma ukureacha the stage sokuthi uthoma menstrual cycle, ngesingisi bathi menstrual cycle, uyayithoma. Bazomenzela lo msebenzi wabo abawubiza ngani, ngedomba na, or angisakhumbuli bawubiza ngani. Bazowenza akufani nalokho kwenza thina amaNdebele. So into lena ungathi uyayichekisisa into eyodwa bese kuhluke ini ukwenza, yayibona. Isiko linye kuhluke ukwenza. Ngakho sithi lesi sikhethu, yayibona. But na ungathi uyawaqala amasiko wezizwe lezi, almost into eyodwa eyenziwa ngendlela ezihlukileko. Okay, no, kulungile. Unhlanhla-nation uyabuza la uthi ngiba ukubuza amawele nabafikako ephasini ngesintu kwenziwako. Meaning nakabelethwako. Iye. Ngokwazi kwami wekhaya nakabelethwako kuyabikwa njengabanye abantwana, kwenziwa nje into yalokho nakubelethwa umunye umntwana, uyibona. Okay. Akunakuthi mhlawumnye singathi yena okay.
Naga, any more question ngakwelakho ihlangothi for that isiragela phambili? Silence mean consent. Ngicabanga ukuthi kunodade ongibhalela ngehlangothini la ngicabanga ukuthi ukhona la. I'm just not too sure ukuthi ungubani namtjana i-account yakhe ingubani la. Uveza indaba yokuthi unesifiso naye ampur sokukhuluma ngeherho labo lesipedi. Yeke ngathi usahlushwa ngolilako akakhona ukungena full time, but usahlushwa ngolilako bekafuna ukuveza lakhe iherho namtjana labo iherho lesipedi ekutheni benzani bona. Ake sibone ubhalile lapha uThandi. But your full moon and declare blessings like any other child. No, iphuzu laka sesithandi la. Iphuzu sesithandi azama ukulenza la ukuthi yeah. Uzama ukuveza ngimayelana nendaba yokururuzelwa kumntwana. Angazi siyakwazi sonke na. Ukururuzelwa komntwana no anginafakazi bonyana ngiyalandela. No, ukururuzelwa komntwana ukuthi kungabelethwa umntwana ekhaya kuyothi ngesikhathi esithileko emveni kokuthi sekabelethiwe inyezi nayithwasako neda ngisakhumbula ukuthi nayithwasako or nayikisiphi isigaba umntwana lo akhitshelwe ngaphandle. Nakumntwana omsana kuyiwe naye ngesibayini aphathiswe indonga nofana umtshiza. Indonga nomtshiza into eyodwa bese uqaliswa yona inyezi uthiwe ru nangumnganakho, bese kuba mkhulu uzomkhombelela kokuhlakanipha umvelicanga ngakhona ukuthi amnikele khona. The purpose yalokho okay angibale nalo umndazana bamphathisa ichakazo nofana ibondo. Nangithi ichakazo ngitsho iphehlo, ibondo liphini, but kaningi bamphathisa ichakazo vele. Nabamlokha njalo bamruruzela bamkhombelela singathi inyezi inguma ilanga lingubaba, bamkhombelela bam-introduce kuma ukuthi nangu umuntu osiphe yena loya. Ngakho esikubawako esikukhombelako ukuthi umuphi ukuhlakanipha ukuhlonipha isikhathi, ngoba nangathi uyayicala inyezi akwenzeki ikhuthwe isikhathi, inyezi ikhamba nesikhathi sayo. Bamkhombelela ukuthi azi ukucakatheka kwesikhathi. Nakumndazana bamkhombelele nokuthi mhla kuyofika isikhathi sakhe sokuthomba, ufike isikhathi sakhe sokuthomba ngasiphi isikhathi, bebakhona ukukubawa konke lokho ukuthi isikhathi sakhe sokuthomba sifike nini. Yayibona, bakhombele ukuhlakanipha ukuthi umntwana abe nokuhlakanipha, abe bright njengenyezi. Yayibona. Ngiyawuqinisile nakathi deep indaba leyo sesithandi yabona naseziza vele lapha ungayihlathulula ilanga lonke and ungasabuyeleli nento eyodwa lokhu ukukhuluma ukuya phambili. Yeah, no, siyafunda siyathokoza kiloko. Ake ngibuyele emaweleni ngibuze nakho ekutheni kuliqiniso kangangani bonyana lokha ake ngithi ebantwini bengubo nabanomntwana banegama nale abathanda ukulikhuluma ekutheni angazi mhele or yini mhlambe umntwana nakalilako ukuthi batsho kuba buhlungu mhele or mhlambe
nakuphuma umoya kuba buhlungu umhele, angisazi umhele ofuyini papi nangakhe khongikhumbuze mhelo bawane ngikhumbuze bantu bengubo. So bathi kusika umhelo, thank you tatabo. Right, so ngibuza ekutheni kuliqiniso kangangani ukuthi lokha elinye iwele nalizwa ubuhlungu naleli elinye ke ngithi liku-comfort zone lona lalikhona alikho ebuhlungwini kodwana ngonobangela wokubana lela lizwa ubuhlungu, let's say for an example lela balihlaba ngomukhwa lalikhona leli lingapha liyabuzwa lokho buhlungu, ngamhlambe kuliqiniso elingangani, nenge kuliqiniso li-reacta njani lona nakuhlatshwa lela, lenzani lona ngapha? Okay, ngokuzwisisa nangokukholwa kwami ukuthi leyo nto nathi sizilamani sinayo. Let's say someone ekhaya uthola i-accident, uba involved ku-accident, kuba khona kuhle kuhle okwenzakalayo nofana indlela esizizwa ngayo thina, but ngenxa yokuthi kulesikhathi esiphila kiso asisekho connected ne-spirituality sethu, asikhoni ukukulemuka lokho. Yabona, kuba into esingabi aware ngayo ukuthi man, that's why ukuthi nakuceda ukulala umuntu uthola na uceda ukuthola umlayezo uzokuzwa kuba namagama ukuthi ene man ke ngatsho man kwenzakale 1 2 3. Yabona, kuba nama signs nayi ukuthi akubi nendlela ozizwa ngayo. And then bona ke njengamawele, njengoba ngitshilo ukuthi kuyahluka kibo kukaningi ukuthi into eyenzakalako kuloya, more especially into ebuhlungu njengokuhlatshwa ngomukhwa, kukhona ukureacta azokwenza mhlawumnye let's say abe phasi man ngokumzimba or avela dane emoyeni, thola ukuthi bekumuntu obekajabulile besinaye ahleka right, jiki all of a sudden sekuchugulukile avela change njengesimo sezulu. Uyayibona? Okay, no ngikuzwile ngangenyoni. I think mhlambe umbuzo ongaswaphela ovela ngake lwami ihlangothi alright, okay, akhe ngivulele mhlambe abane mibuzo. Ukabelo Sibuthuma uthi I think it happens to everyone or most that you related to, just vane singazi ukuthi kwenzakalani. Usesibusi naye uthi leyo yenzeka kuwo wonke umuntu oligazi lakho. I think ifakazelana namtjana womabili ama-comment la afakazelana nenkulumo yakho ngangenyoni yokuthi seku mhlambe ku-disconnecta kwe-spirituality here and there. Kunezinto mhlambe esingasazilandeli ngendlela efaneleke ekutheni mdele ngizwe nenge udadewethu la akhona nofana umfowethu la akhona alinyazwa then ngingayifili leyo, betoti kungene ifoni kuthiwe kunje ngikhona ngizwa into leyo, ungatsho ukuthi man khe ngezwa ukuthi ngathi angisirehe kuhle. Well, iyezwakala kulokho, kuyatsho ukuthi kuyinto ephilako leyo. Lapho kunye siyibona ngabentwana, ngebehavior yabentwana. Thola ukuthi umntwana nje man uright, jiki umntwana uyalila, uyamzwelela, akunalachisa khona, akunalalimele khona, akunanto emhatlileko, or nje avele kuzesinye isiko esingakajayeleki. Uyayibona? Lokho vele kuyinto ekhona, even nomuntu ongabelethwa naye mhlamunye ochidelene naye kuyakhonakala ukuthi kube nje na something. I remember 2014 or 15 mfowethu phana simbeke ngemva songwanami. Umfowethu wathi nakwenzeka i-accident like ngangilele nabenza i-accident, kutsho ukuthi kimi yayi even worse. And umfowethu lo akusimfowethu ukuthi
sibelethwa ngubaba oyedwa or let's say ubamkhulu munye, abobamkhulu bethu abokhokho bethu enhleke sinaye, abokhokho bethu bayalamana, ukhokho wakhe ngumkhulu, ukhokho wami ulama ukhokho wakhe, but sinaye besi-close and sawela sobabili. Ukuhamba kwakhe bengizilalele nje ngelawini, singekho endaweni eyi-1 ale ngile, and then I felt like kuna something evele yangidosa kabuhlungu, evele yangiphaphamisa nje kabuhlungu and ngalala early ngalelo langa. Ukuvuka kwami ngafila umoya wami uphasi, ngafikelwa zinyembezi same time, ngangena ngelawini lakaMalele nabantwana, ngalila like ngokuthi man hey ngathi kunezinto ezingithwenyako or kunabantu abangithumela ngezinto. Mhlokho ngalala noma sengimkhulu ngingaka, ngangena engubeni azange ngifuna ukwazi ukuthi abantwana bekhaya bokuthini, ngalala nebona. And then khona ubusukokho imessage ngayithola ekseni, ngiyithola kumntwana kadadewethu, kumzukulu, athi umalume onje ulele kwenzakele 1 2 3. Yabona, ngithe nethi nangiceda ukuthola imessage ngayitshengisa omunye, ngatshengisa uma wathi musinaso into ekuvusileko. Okay. Ngabe mhlambe ukhona onombuzo phasi, kwenziwa yini esintwini? Kwenziwani esintwini? Nakwenzeni okay ngiba ubuza ngamawele abelethwa aguzele. Kwenziwani? Abelethwa aguzele orisho ukuthi Ngifuna ukubuza lokho ukuthi abelethwa aguzele. Angisho kunabantu ababelethwa bambethe bese ke abanye abaphumi naye ingubo leya, lapho anginalwazi ukuyaphi, but engikwazi ukuthi ekadeni le ngubo Akhe ngikubambe kancane ngangenyoni. Umbatho sikhuluma nge-placenta, bayibiza i-placenta. ngicabanga ukuthi ngiyo ukuthi aphume Unless maybe as clarified. yeah. Lotshani. Akwande ekhaya, Ninjani? sivukile ekhaya singezwa kuwe. Ngivukile. Iye ngibuza nawa nge-placenta baba. Ukuthi kwenziwani ngesintu amawela afika njalo emhlabeni. No, bona bayafana nalokha umuntu lo mntwana oyedwa abelethwe ne-placenta, kwenziwa the same thing nalokha amawele abelethwa naleyo placenta le, iyabekwa yonyiswe, yabona, njengoba atsho sesithandile ukuthi bagayelwa yona nabathwenyayo, more especially beyisetshenziswa bekuzizinto ezikhona ukukhandela nezinto ezinjengabo skin cancer nani. Yabona, nalokhu umntwana nakathwenya uthola ukuthi uyinkinga, bebakhona ukuthi njengoba bayomisile bayigaye ibe saphuphanyana kube ngathi bambhemisa yona lento le. Yabona, yona ngiyezokuconnecta naye deep, imkhumbuze mhlawumunye lapha avela khona spiritually, and then kuyaye umntwana uba right. Uma uyaphenduleka. Ya kuzwakele njalo ukuzile. Okay. Akhe ngibuze la ngangenyoni. Angazi ngoba bengisaye ukubuliketlela la kunambuzo mhlawumbe omunye for the ngibuza kuhle yabekwa. Okay. Bekufuneka nomfuko omkhulu ngathana ucelile man, kanohlikelini. Ubani ba? Umfuko omkhulu uNanduli uyazazi khona la.
Yeah, akabuye Stocky ubuya so Bliffman unande yazi nawe ulasalasa lapha nalapha. yazi usosithanda ilo kanti Usisiwe uyabuza uthi manje umntwana wokubekelwa yena wenzelwani nase avelile. umntwana wokubekelwa Ngiyasala. Sisemaweleni sesibuzi. angizwisisi mhlawumunye wokubekelwa lokuthi yazi ukubekelwa ngonjani lokha uthola ukuthi ungumma namtjana ngubaba awunambeleko then bayakuthatha bayekusa kubo siyazi bayokubekela ukubekela kuberegisa imbizo ezithize zokuthi ukwazi ukuthi bese uyabamba na ungumma na unganambeleko ungubaba kubekelwa ngilokho ngendlela engikhumbula ngakhona. Oh no, yeah, ngathi ngilokho ngiyawivezi. yeah Ubuza uthandi kungenzeka into yinye ngoba nakumnaka ninothandi ni kanje into yinye. no loyo kuyafana ngoba uhlezi esiswini sikamma wambeletha njengabo bonke abantwana kutsho ukuthi uma ube nenkinga wathola ukulatshwa and then wafana nabanye aboma wabeletha yabona so loyo mntwana loyo uyafana nabo bonke nje ngokwazi kwami ungazi mhlawumnye nakukhona nelwazi elihlukileyo Thina siyafunda ilwazi elifitshane like nofitshane ngiyakubona alikho kuhle kulezi yabona mara ke siyafunda hle. Ake ngibuze la ngangenyoni ku TikTok kunamawele nakya weNigeria nabababuzako bathi bona they can read each other's mind. So nenye into bayikhuluma ampuru kanye and then kwaba nensolo zokuthi into abayihlelako namtjana abayiplanako kwavela la benze khona i-live soloko baraga ngaleyo ndlela ekutheni batsho munye ukwazi ukufunda ingcondo yalo nalo afunde ingcondo yalo. Kuliqiniso kangangani lokho bonyana kuyenzeka? lapho-ke akhe ngithi ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi kuliqiniso vele ukuthi-ke kuyakhonakala ukuthi-ke kube ngaleyo ndlela le abangayo yabona cabanga umfowethu sengiliwelana naye akhona ukuthi aride ingcondo wami ngibanjwa buchimani ngibona intombi nasi ngipalelwa kusoma uyangibona Nkosi yami ukuthi isihlahla sekhaya sisithukile ezinye zezinto imvelo nje iyodwa man yazi i-creative ngezinye indlela Utsho but ukuthi ngiyabhiliva ukuthi kukhona lokho ukuthi ingabe beyinibambe nekukhulumeni njengoba ngikhuluma so akhe ngithi nginewele ngihleli nalo la nangithi nginewele ngihleli nalo la nalo lithi nginewele ngihleli nalo la ngokulingana simultaneously so and then kukhona nezalukazi ezinye embili nginganafakazi zona ukuthi ngeza kuphi kodwa nangathi ngezezimo or something nazo zikhuluma kanye yonke nabahlekako ugege kanye uthi ukuthi ingaba namandla ngaleyo ndlela i-connection le. ya angitsho nawo awodwa amawele lawo phela malo kanje ma-biological twins but nawa compare namanye ama-biological twins uthola kukhona ukwehluka yayibona so kuyenzeka lokho vele ukuthi njengoba uyisho vele njengoba ubokuzwa mos kunenkulumo zokuthi nakunamawele kunande kuthiwa leli liwani liyakhona ukweba ukuhlakanipha kwakaloya yayibona and lona likakwebi azange likhukhuthe likwebe or lithi liyaganga but kuvele kwakhonakala ukuthi leli ligcine lihlakaniphela leli ngaphezulu yayibona ngithole lo ePrade Fiel
aloye usuyazithulela so ukukhuluma okuningi kuwele ngakulo uyayibona. Okay, no, uyezwakala. And then usese lapho ngangenyoni. Kunekhonakalo lokubana amawele afane ngakho konke, angikhulumeli physical appearance, sengikhulumela ukuphila i-health wise, ngakho konke akunakuthi mhlambe kuba nalinye elimuke leli impilo namtjana ake ngithi uyangibamba ne? Ngiyakuzwisisa. Nalapho ake ngibeke according to ukubeliever, ngibeliever ukuthi kukhona lokho. Uthola ukuthi even nalokho lo abaphasi emoyeni kuvamile ukuthi nalo uyehla nje abe phasi emoyeni, uyayibona. Ngoba njengoba ngifilo ngathi mina laba bantu laba it can be about 90% babe umuntu munye. Kungenzeka uthole nabanye baba even more, uyayibona. No, ngikuzwile ngangenyoni. Angazi mhlambe kukhona nombuzo phasi nofana mnaka, is there any question ongathanda ukuyibuza wena? Anginambuzo, nginomfakela kile yokuba tense kwamawele. Uyakhona ukumbona omunye mhlambe nakaphukile kwemoyeni, nalo omunye lo iyam-affecta naye, nanoma mhlambe angeze azi ukuthi yena u-affectwe yini, mara uyakhona ukumbona ukuthi man akasimnandi fani best, especially ekuguleni njengoba laba abancane abasesebancane ekuguleni kwemkhuhlane. Uyakhona ukumbona lalo ochidelene naye ukuthi awa man akasimnandi, so i-connection yona iba khona ekudlonyana. Okay. Kukhona nomunye umdlalo owakhe waba khona kumzansi, angazi niyawukhumbula nawo, nakhe nawubona naye, bathi yini ifa lakhe, ngokumayelana nobukhosi. So abantwana bebangasemawele mara bekungebendoda eyodwa from abafazi abahlukeneko ababili, and then kwaba khona into abayenzako, babopha abantwana aba ngehloso yokuthi bafuna ukuthi uma lo okhona obekasele olikhohlwa kungenzeki ukuthi uthole sekaphethwe kubulala lo omunye. Babenza amawele ngaleyo ndlela leyo ukuthi lo angahlatshwa liliva lapha emangweni apha, nalo uyeca lo ungamhlaba ngepama, nathoma vele umvivi loya wepama loya, nalo uyavela ngakuye. Leyo-ke ngiye ngekhe ngayifakaza leyo, angizange khe ngizwelele, angizange nje khe ngizwe muntu athi sakhe sabona ukuthi nokuthi, yayibona. Lapha I believe ukuthi nje hayi kuse kwaba story, or naye ukuthi kwakhe kwenzeka, you know, abantu they were so powerful when it comes to lezi zinto ezinjengalezi. Uzwakele ngangenyoni. Uproject lapha ngilinga ukumdosa ukuthi akhwele phezulu na. Nawungenile. Yeah. Mathibela. Hlahlandlela, ngathi uthi akuzili ukwathatha amawele na? Oh, Ifumasukana angazi. wabothi Ngazibuzele Mathibela. akhe nginihlebele, so ngathi ngiyawuzwisisa umbuzo wakhe. Yazi Lo chan bobaba
Hlahlandlela Askisimani bengithanya Thokoze. network la. elindi Thokoze. Aha nokho umbuzo wamsulula. Usekutheni ukuthi angithi esikhathini esiningi siyabona ukutholisa ukuthi ubaba ungenisa ngikhaya lapha. Ke sabona ukuthi uyakhona ukulobola abomma ababili. Manje ke umbuzo wami bewusekutheni ngaphange amawele lana ngabe masokana akazili ukuhlala noma munye na. yazi kesakhuluma ngayo leyo nto leyo sinomfowethu omunye ubaba kuhle na ungathi uyayitshejisisa njengoba ngithe bamoya munye laba bantu laba lo nakakhamba yokusoma automatically usomela nomfowabo loyo nakuconywe lo abotsotsaba sebanentombi bobabili nje yayibona so ngezinye zezinto ezazenza ukuthi kuthiwe abathole amawele nabo bangayokuhlanganyela umntwana abantu yedwa loyo yayibona bese kunenye into eyayenzeka ngayibona nami sisesebancanyana sayizwa bayihleba kunamawele ebekathethe amawele and then kwakhamba isikhathi kwazokuhlongakala iwele eli-1 leli lingumfazi amadoda lasele amawele lawa abafazi kuhlongakele lilodwa le ndoda efelwe mfazi le nayo yathi right ngiyayazi ikambiso mkami nami lo yayibona kwaba ngiso soneso bese sizwa nje bayihleba ukhe wezwa nabakhuluma abantu ukuthi mara manje kusetshenzwa njani ke futhi uyazi abafazi bayihleba sabu complainanyana ngathi bayamdiga bamhlanganyela noma nakuyigugu iyasisola isiphilisi ngamanye amagama ngiyaritha aride madoda akhe womabili ukuthi hayi not ukuthi wena namhlanje uzokurita ibheja not ukuthi wena namhlanje uzokurita ibheja naye uzokurita ibheja angitsho kufana nobaba lokha nakanaboma akangaphezu koyedwa mhla yokulala ngale akufanelanga asuke ngale athathe 2 hours ngale abuya azokurita ibheja ngapha kufanele ahlale yimvelo sorry kancane ukungena emlonyeni mathela yimvelo lokho kuyaziwa bonyana ngingubaba ngiyakwazi ukuthatha ababili namtjana abathathu bazi nabo ekutheni namhlanje ngiyokulala ngapha ngiyokulala ngale ngizakuya ngapha ngelinye ilanga ngikukhamba ngiritha yimvelo kuyaziwa lokho mara ke ungubaba ungumehlulo ngungangenyoni umfowenu liwele nawe iye siyavuma usuwazi bonyana amadoda namtjana abobaba banomona kangangani nesikotlelo sabo uzokuvuma ukuthi namhlanje kuye ubusehla ngale mina ngizokulandela ngelinye ilanga namhlanje kureturn ubusehla ngale inhliziyo yona ngiyezogoloza mara ke isinto nakuthiwe sinjalo naye ukuthi nami ngiyakholelwa kiso nami ngiyavumelana naso angikholelwa kiso la ngathi siyangifavora khona nala kubudisi khona ngiyakholelwa kuyofanele ngivume ukuthi usathana lokho siyamele ngimbonile lapha ahlalele egayana nenhlahla ezingapheliko lapha eyibona leso sikhathi uyabona ukuthi umuntu loyo kurithana kangangani nawubuyako wena usazokwamukelwe kahle hayi no amawele nayiza lapho ngiyacabanga bonyana kunendlela engenziwa ngayo kani yona eyona mfowenu inobudisi kungakho
mhlawumnye nawo beku-right ukuthi nawo athathe isithembu once amawele njalo vele kusale kuba mawele ayi-6 yabona nasinomfowethu nasithethe amanye amawele bese sithathe namanye kude abafazi abababe yi-4 yabona thina sibe yi-2 yazi ukuthi nakukhambe munye nokho naloyo usasele nabanye khona la usasele nomunye No. Uzwakele akhe sinikele uMathibela mhlambe abe nombuzo landelela nenge ukhona nofana umfakela and then sizokunikela uNanduli abe nakuchoko nenge kukhona njengoba isikhathi sethu amprocess lidliwe ngenyawo ezine. Mathibela Ngithokoze mna kwethu awa ungihlaziyele kuhle umna kwethu lapha izwakele so far angina follow up question ngiyathokoza. Uthokozwa ngimi. Ngubani oqeda ukukhwela Nkosi Nadi. Angikwamukele mswekhethu ngesikhathi samaswaphelo. Awande wafo uvukile. Ekseni mfungezwa ngikhaya. Sithokoze. No bebangishare live lokho manje bengisesebhizinyana manje ngithi ki-honorary invitation yabo. No siyathokoza mfo siyathokoza. Uzosibamba ngelinye lamalanga very good ngoba nyana nje ampure sebele sesivala kodwa ngaphambi kobanyana siyisonke mfo nenge unombuzo ngicabanga bona kukhona ukubambileko kilokho esikhuluma ngakho namhlanje. Hawa noko namhlanje umbuzo nginawo bafo. Sithokozile mfo. Stokana ngithunya inetwork nento bengifuna ukuyishare nani. Okay, umuntu nakabelethwako kunelihlo eliphila ngaphasi kwengqondo yakhe bathi chakra. Umuntu nakabelethwako datswa uzokuthola uzano nakayibaby asmile for no reason. Into le ibaleka kuye nasithoma ukumconsume i-TV or nasimdlisa ukudla okuthize okungasiyimvelo yokudla. Bese into le imani ivaleka kakhulu nasesingena ku system e-government bayivala ngama-vaccine bayivala nge-education. That's why ke nabafundi sithola ukuthi sometimes nabathandazela umuntu kuyambamba la ihloko kusuke kuvalwa into le ikwenza overoperate a certain way kokuthi umntwana that's why asmile abathi usmile nama angels or nabezimu bakhe or nani usuke abona ngelihlo elinye that's why nebusuku ukhona ukulila kungananto esiyibonako thina yena kunanto ayisensako around yena. Umntwana usuka avabrate that's why neBhayibheli ithi iba nokholo okuncane njengomntwana omncane. The more udla izinto ezingakafaneli nengqondo yakho idla into ezingakafaneli is the more udima ilight lela ispark lesa sechakra. Netike sisakhuluma ngayo ngelinye ilanga inetwork yangithwenya. That's why ngithe mina Stokana bakusolani mara. That's why ngithe mina umfuko omkhulu usesithandi indaba niyayithoma ingathi nirareja kangangani uhlala nendlela yokuthi ayenze ibe lula uyibona. No, I've also seen a lot of videos wakhe la vana yakhuluma ngemfundiso ezinjengalezi. They very informative man. And it's understandeka lula into zakhona. Stock. Unyamalele network. Stokana mara bakusolani. Usicalile phela abantu abangisola kona. Mara ke angithathele lithuba nginikele ungangenyoni ngikunikele leli ithuba mfo ube namezwi wokulayelisa. Okay no ngithokoze bakwethu ngithokoze ikulumo ngicabanga ukuthi nemibuzo eminingi evelileko engakaphenduleki isiphe i-homework yokuthi siragele phambili nokurhubhulula kanti ke ukukhuluma into ezinjengalezi kuyasiza ngoba ke ukungazi kufana nokungaboni so the more sazi kude more sibona kanti kude more sizokwenza izinto ngendlela ezokuba ngcono kuneyayizona
Kwangathi ke umunye nomunye umuntu obekhona live angaba nakho ukubusiseka. Bese ke ngingakhuthaza kakhulu ke ebantwini abatsha simaNdebele engizohlala ngiyikhuthaza kakhulu bakwethu ubunye obuyindatha bakwethu sibambaneni. Ngizohlala ngikhuthaza ilokha nje i-unity ngaphezu kwe-division. Ngikhombela ukuhlehla nyovana ngithokoze bonke abakhona. Siyakuthokoza mnaka amezwi akho wokulayelisa. Angikuthokoze Mnguni, ngithokoze nesithekeli sakho, ngithokoze nawo wonke umuntu othethe idatha njengayani idatha idura kangaka wathi azokulalela nalaba bonke ababenemfakela nemibuzo njalo. Ngithi ubunye buyabulala inyoka, ubili buyayibulala inyoka. Nasingabambana sibeni munye kukude lapha singafika khona, kodwana ukuhlukana khona akudali i-unity. Uzima Sithudu basi. Ngiyakuthokoza Abusehla. Ngangenyona ngikuthokoze mfana omdala ngayithuba olithetheko ekutheni usihloniphe lesi simemo lokha nangikufonelako ngikubawa ekutheni yewize ngapha uzosihlathulula nganakunanakya. Yeke angiveze ekutheni kunengihle engikuzuzileko ebusukwini banamhlanje singalokho ebekade ukuthula la nobusehla abegada ananda khamba abanomfakela kikho. Ngikuthokoza kwamambala mswekhethu. Ngithemba bonyana sizokwenza sinjesi, ngizokudrafta ikhalenda la ampuri ngizokuthi kanye enyangeni sibe nehlelo elinjengaleli ngombanyana ama-topics la akhamba ayahluka. NgoMvulo ngile itopic, ngoLwesihlanu ngile itopic, ngoMvulo ngileya njalo njalo. Yeke kanye enyangeni ngizoba nesifiso sokuthi mhlambe ke sibe nawe siqoqe ngenye yentopic esikhulukazi ezifaka izinto zesintu. Abantu bazokwazi ukuthi kube nento abayizwako namtjana abayaziko abaziswa yona bayizwa ngakuwe njengomuntu ampuri onelwazi eli-deep naziza esintwini. Ngiyakuthokoza msekwethu, akube buthongo uzimu nabezimu bakubusise. Abezimu bakwenu nangitsho njalo. Anginithokoze nonke bakwethu, nginibize ampuri ngamabizo lapha. Nhlanation ngiyakuthokoza dadwethu ngokuba nathi ebusukwini banamhlanje Ncence, thank you so very much chomi yami. Nadumako kaMhali ngiyakuthokoza, Phethi ngiyakuthokoza, Mathibela ngiyakuthokoza mfungu ukuba nathi. Ombethi kupa yedelwa ngimboni kuhle, Buddha Hasir, something like that. Ungilibalele nenge ngisibize kumbi isibongo nawufana ibizo lakho. Stokana ngiyakuthokoza, Abusehla ngikuthokozile, Peace ngiyakuthokoza, Sikhosi ngiyakuthokoza, Eric Sipho ngiyakuthokoza, Nkosinathi ngoLwesihlanu uye ungene furuhwanyana mswekhethu ngo-7 sizokuthoma i-live. Mamota ngiyakuthokoza, okay ngiyakuthokoza nabo bonke abafihle ama-account wabo ngiyanithokoza. Uzimu anenze kuhle, akube buthongo bakwethu. Ngiyathokoza.